Živite danas malo, a? A, treba se zed malo slobodno ga. Na karting stazu, malo da vidimo sve čari mogućih prijevozi. Yeah. Koliko ima to force? A ima 320 konja. Ja. Samo kad se stisne onda poli glavu pije. 10 litara. Troši maksimalno. Tako malo jača vetura. Moraš je peljač parno, ali ko malo stisneš. Tih 65 čvori koliko piše ovdje? Dosta. Varnar je puno. Baš sam od malo čitao da sad jako za brzinu gledaju. Jako, da. Ja. I? A? Super! Slikam sve. Slikaj me. Štjeru sliku svijet. Ajde, dajmo da nas poslika. Znači Porečka linti fokusira, drugi otle doma. Ćeš vidjeti doma. Ja, hvala lipa. Daj rukicu. Ajmo skok. Hvala lipa, pozdrav, čao. Još na kraju da nas daš u pere, bilo super, čekaj, daj dalje na ruku, no. Ti je žao ča smo išli u... Ne?